umeze mute nshuti bakunze bayisanzure TV mwaramutse hirya no hino aho muherereye bimeze bite ese amakuru mwaramukanye ni meza bimeze bite biragenda turatekereza ko mumeze neza cyane nshuti zanjye rero tudatinze ngufitiye inkuru ngufitiye wa munyapolitike witwa Faustin Twagiramungu wa musaza ukuze cyane ariko wanze kurekura politike uyu munsi yinjiye mwaryashyaka Sankara Calixte yavugiraga mbere yuko atabwa muri yombi uyu nguye se byabereye hehe byose ndabikubwira iryo shyaka riyobowe nande na Paul Rusesabagina byose ndaje ndabikubwira muri inkuru naguteguriye yakubwira ngo kanda subscribe nimba utarabikora hanyuma nze nkugezaho inkuru ku buryo burambuye. Ishyaka rya RDI Rwanda rwiza ry'umunyapolitike Faustin Twagiramungu kuri ubu ryinjiye mu ihuriro MRCD ubumwe riyobowe na Paul Rusesabagina iringiro ni ryandi ryavugirwaga na Sankara Calixte aho iri huriro ryahise rigira amashyaka natavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda akorera hanze arigize impuza amashyaka MRCD ubumwe yarigizwe n'amashyaka atatu MRCD ubwiyunge igice gitandukanyije na FDLR PDR humure na RRM iringiri by'umwihariko ryari ishyaka rya Sankara Major Sankara nako bavuga ko yise Major kandi mu by'ukuri ari umuturage usanzwe. Rero itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe hagaragara ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu ikinyamakuru bwiza.com cyabashije kubonaho kopi kiravuga ko kuri MRCD ubumwe igizwe n'amashyaka ane yongeye gushimangira indangagaciro zikomeye irangaje imbere ari z'ubumwe bw'abanyarwanda ukuri ubutabera demokarasi igihugu kigendera ku mategeko n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu niko bavuga ngo bagiye guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntabwo nzi niba mu by'ukuri aho babiharanira byarabuze ahangaha niho minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda uyu nguyu ni Richard Sezibera avuga ati ariko se ati abo bantu ni ikihe kintu baje gukora mu Rwanda FPR itakoze ni ikihe kintu baje gukora mu Rwanda u Rwanda rutigeze rwikorera abanyarwanda ni ikihe kintu kindi wabaha batahawe urumva hangaro niyo mpamvu kuvuga ngo bafite ngo intego ngo ubumwe bw'abanyarwanda ngo kuri n'ibindi ariko mu by'ukuri twavuga ngo ibingibi mu Rwanda birahari nta gishya. Rero iri tangazo ryashyizweho umukono na Paul Rusesabagina ndetse na perezida wa MRCD ubumwe nka perezida wa MRCD ubumwe afatanyije na Faustin Twagiramungu nka perezida wa RDI Rwanda rwiza ryanaturutse ku itabwa muri yombi rya Calixte Nsabimana wamenyekanye nka Sankara wari vice perezida wa kabiri wa MRCD ubumwe rivuga kwitabwa muri yombi riri mu rwego rwo gutera ubwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Faustin Twagiramungu yerutse gutangaza ibihuha kuri Twitter avuga ko imirwano imeze nabi muri Nyungwe mbere yo guhabwa urwamenyo n'abanyarwanda batandukanye yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi kugeza mu 1995 wenda abakiri bato ntagoma mubyibuka twebwe icyo gihe twari turiho rero yahise ajya kuba mu Bubiligi agaruka mu Rwanda 2003 aje kwiyamamaza mu matora ya perezida nk'umukandida wigenga atsindwa na Paul Kagame wari watanzwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Rero ni mu gihe mugenzi we Paul Rusesabagina wakoraga muri Hotel Mille Collines mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi atigeze yumvikana cyane mu bikorwa bya politike akaba yaramenyekanye cyane nyuma ya filime Hotel Rwanda yakinwe imugarukaho imuvuga ko yatabaye impunzi z'abahutu n'abatutsi bari barahungiye muri hoteli yari abereye umuyobozi. Ni mu gihe nyamara hari andi makuru yemezwa n'abari kumwe nawe icyo gihe jenoside ubwo yaririmbanyije nka Odette Nyiramirimo ugeze kwa minisitiri bemeza ko uyu mugabo atari umutabaza ahubwo yari umucuruzi kuko ngo abangabo yakiraga icyo gihe bamuhungiyeho yabakaga amafaranga abatayafite bagasinya bemera umwenda uri murabyumva. So ubundi donc inkuru nari ngufitiye nukunguka imeze ubundi Twagiramungu Faustin Twagiramungu ni muntu ki Faustin Twagiramungu uyu nguyu winjiye mu ishyaka rya MRCD ndi Sankara yavugiraga ni irihe
uyu nguyu ubundi murabyibuka ko yitwaga bamwita Rukokoma ni umukwe wa perezida Kayibanda wayoboye u Rwanda kuva mu 1991 kugeza 1961 kugeza 1973. rero uretse kuba ngo avuka i Cyangugu, uyu mugabo ngo yigeze kuba minisitiri w'intebe, akaba ari perezida w'ishyaka MDR naryo ifite uruhare runini rishinjwa muri jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse ngo yaje no kwiyamamariza kuyobora u Rwanda mu matora ya 2003. Bamwitaye nararibonye muri politiki ko ngo ari mu bashinze ishyaka MDR mu 1991 igihe amashyaka yemerewe gukorera mu Rwanda ku bwinshi. Ureno na bagenzi be bari mu yandi mashyaka nka PL, PSD, PDC, nane ngo bokeje igitutu perezida Habyarimana nawe utari warohewe n'amahanga ngabashyira muri guverinoma. Ariko kuko Habyarimana gatizeraga Rukokoma ngo yahisemo kugira minisitiri w'intebe ngo Nsengiyaremye Dismas. Muri arongo abanyapolitike ngo hari abaharaniraga demokarasi koko, ariko ngo hari n'abandi bakurikiye imyanya politike ngo bateje akajagari mu gihugu no mu ngabo z'igihugu z'icyo gihe za FAR. ibyo bitiza umurindi abashakaga gufata u Rwanda. Rero abanyabyumba benshi ntabwo ngo bazibagirwa amagambo twagira mu ngo yavugiye i Brussels mu Bubiligi, ngo yavuga ngo nubwo byumba yafatwa ngo nta kibazo. Urumva mu 1993 ishyaka rya MDR ryacitse mu bice bibiri, kimwe n'amashyaka yose yari muri opposition. Icyabiteye hanini ngo n'urupfu Rwanda daye, uru rupfu ngo rwagize ingaruka nini muri politiki y'u Rwanda, ngo nubwo hari benshi bashakaga kubyirengagiza. Ngo rero ngo igice kimwe cyari kumwe na Karamira cyiswe Power, ijambo ryaje guhinduka igikoresho. Ni byinshi cyane babivugwa ariko bitari ngombwa. Rero gusa nabwiraga amwe mu mateka twajya mu nguni uko twajya mu ngo yavuye mu Rwanda ejo bundi akajya mu Bubiligi akajya kubayo. Nyuma ya 2003 yaje kugaruka yiyamamariza kuyobora u Rwanda, ariko aza gutsindwa na nyakubahwa Paul Kagame wahise unatorerwa kuba perezida wa Repubulika. Rero uyu Twagiramungu inkuru ngufitiye nuko uyu munsi yinjiye mu ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, yandi bita MRCD. Rero aya ngaya yandi yavugirwaga na Sankara Calixte, wa wundi watawe muri yombi akaba ari mu butabera bwo mu Rwanda. Ese Twagiramungu Faustin na Rusesabagina bizagenda bite? Byose tuzagenda tubakurikiranira mu nkuru zose uko bizagenda bikorwa. So rero ngira ngo ntuze uyu nguyu iri shyaka rero nyuma yuko uyu nguyu Sankara atabwa muri yombi, ryahise rishaka undi muvugizi bita Herman wabaye umuvugizi wa MRCD. Wabaye umuvugizi wa MRCD nyuma yuko Sankara Calixte atawe muri yombi. Rero uyu nguyu Sankara Calixte ngira ngo twagiye tubagezaho, tubabwira ibyaha ashinjwa, tubabwira byose uko bimeze, tubabwira icyatumye atabwa muri yombi, ukuntu yajyaga yigamba ibitero byo muri Nyungwe bavuga ngo bagabye ibitero ahantu hatandukanye, mwagiye mubyumva umunsi ku munsi. Rero nyuma yaho rero u Rwanda rwaje kumuta muri yombi. Murabizi ko u Rwanda ntacyo ntacyo wakora ngo urwihishe. Rero n'uyu nguyu Herman Ndayisaba, uyu nguyu rero niwe Herman Nsengimana, uyu nguyu niwe wasimbuye Calixte Nsabimana mu kuvugira iri shyaka rya MRCD. So rero twakubwira ngo gumana ku maco YouTube n'Isanzure TV, nzajya nkugezaho amakuru ari update, amakuru yose azajya batuzadita tuyakugezaho, amakuru atari ivumbi, amakuru rwose asobanutse. Inkuru ngufitiye umunsi niyo ngiyo, uburyo Twagiramungu yifatanyije na Rusesabagina mu ishyaka, mu mashyaka agamije kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, nubwo rwose ntabaha amahirwe yo kubigeraho, ariko nuko nguko bimeze. Rero turabakunda, turabashimiye,
ntimujye kure, mu kanya tubafitiye n'indi nkuru nayo iryoshye, ntimujye kure.